Rano jutro na pustoj splitskoj rivi. Sunce je tek izašlo, a s njim i vrijedni ljudi koji su zaslužni da se u restoranima svakodnevno servira svježa riba. Ulov direktno s brodica dovode u sami centar grada, na živopisnu peškariju. Promet je pao i do 80%, jer ajmo reći za njih je na 15 dana nešto turista ima, nešto su restorani počeli raditi, sada trenutno uzimaju male količine i to nije niti blizu razine od nekih 20 do 30% od prošle godine. Korona je uza sve minuse upisala 1+ i to u odnosu na restoransku gastroponudu. Malo su se više okrenuli našoj ribi nego uvoznoj, tako da u dosta restorana se u zadnje vrijeme može naći i što bi mi rekli normalna riba, mol, trlja, frigadura, lešadura, nisu samo oborite ribe. Isto tvrde i veći dobavljači ribe koji također bilježe znatan pad prometa. Recimo 50 do 60%. Najveći je pad u hotelskom biznisu, a iza toga i kod restorana. Potrošnja ribe naravno je smanjena, ali evo kako uvijek ima i u nekim krizama i dobrih vijesti, tako je da nekakve vrste koje su bile prije manje tražene u ugostiteljstvu, sad su više tražene, prvenstveno od kočarske ribe, moli, trlje, grdobina. Domaća gastronomija, ponuda autohtonih svježih namirnica, ponajprije blaga iz jadranskih dubina, jedan je od najjačih aduta kada je o turizmu u Dalmaciji riječ. Sve više restorana nakon lockdowna prigrlilo je model po kojem isključivo nabavljaju domaću ribu. Vidljivo je da se gosti vraćaju kod onih koji imaju naše, jer gosti su došli osjetiti naš dišpet, što se kaže, naš miris mora, našu ribu, a ne nešto što je došlo iz Južne Afrike, Tunisa, Alžira i ostalo. Ni Afrika, ni Tunis, ni Alžir, već direktno sa splitske peškarije. Moto je Nikole, vlasnika jednog od najboljih ribljih restorana u županiji. Ovdje dolazi već 25 godina. Svako jutro u 6 sati je ustajanje i redom kava, narudžbe na telefon, ko je šta dobija, di, redom kupit i onda kući, pa tek dan počinje, a već je prošlo daleko. Valja i napraviti krug kako bi izabrali samo najbolje. Evo ovo ću odmah uzeti. Ovo je. Dobro, nema veze. Top. Ima veze krug. Aj spremi mi to, molim. Mislio sam da je ukleto, kad sam vas vidio da je radi kamere da nema ništa, ali bit će dobro. Nabavne cijene ribe nisu se znatno mijenjale, pa su tako i cijene jela u većini ribljih restorana ostale iste u odnosu na protekle godine. Problem je kad su dani loši, kad nema ribe, a onda je najbolje i najkorektnije reći gostu nema ništa. Nema ništa, ješćemo šta ima i jednostavno tako je najbolje i najpoštenije. Sve u svemu, posla ima, radimo, nije kao prije. U prometu smo nekih na 45%, u 28 godina ja sam skupija 39 slobodnih dana. Sad, to je znači 1,4 dana slobodno godišnje. A ove godine sam ima 60 slobodnih dana, pa da i bude malo manje, izborit ćemo se. Osim u restoranskoj ponudi, turisti osjetiti i doživjeti Dalmaciju mogu i na peškariji. Tamo sam imala sad par ljudi, ovdje kupili su dosta komarče, ovako ove palamide i zadovoljni su sa ribom, ali eto ja bih volila stvarno, evo što mi svi ovdje želimo da bude malo bolji uvjeti, jer lipo je ovo sve doživjeti kad dođu turisti i mi to očekujemo i naše ljude da dođu i da kupe ribu, jer na kraju krajeva riba je zdrava i bolja nego meso. Na ribarnici kažu da se imaju čime podičiti, pa je nastoje i promovirati. U vrijeme kada ribarnica nije radila, prodavali su virtualno. Mi imamo puno lipih stvari, i šušura, i mediterana, i prekrasne ribe i svega, međutim mi imamo dosta manjkavosti ovdje mi na samoj peškari, znači marketing je nama katastrofa, evo to je prvi marketing koji se dogodio. Mi nemamo parking, teško funkcioniramo s internetom i karticama, za razliku od ovih, ajmo reći, nekih, nazovimo ih modernijih peškarija, ali imamo taj mediteranski štik koji nam nikad niko neće ukrasti. No Nikolini gosti neće čekati. Vrijeme je da se krene, ne s virtualne, nego s one prave peškarije, i to pravac restorana. Došli smo iz nabave, kupili smo sve što treba i sad treba samo obući bijelu košulju, uzeti maskicu, staviti maskicu i moliti Boga da gosti dođu. A na nama mi ćemo to odraditi najbolje što može. Volje i ljubavi prema poslu ima. Ribe također.
Turista manje od uobičajenog, ali sada valja pregrmiti sezonu u kojoj će, čini se, isplivati kvaliteta ispred kvantitete. Okretanje domaćem i iskorištavanje blagodati našeg Jadrana prokušan je recept koji će, bez obzira na situaciju, uvijek privući i zadržati i onog najzahtjevnijeg gosta.